امیر امیرس کرزی اطاعت امیر سن بوز کوتا وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَإِن أَخَذَ مَالَكَ یوتام چونس پشتس لائق کن سات یوتام مانتنی زبردست دبی مش ضرورت بکرے آید 10,000 روپیہ وریس گردن پھر زنا دبجس بکر دہائی 700 روپیہ کم خرچ پنس عیالس بیچ پر ڈے 500 روپیہ خرچ خاندارن ست کر مشور یت پوٹ مشور کور تمن ساری صحابین دمنس ونیک تا وشتس کنی زون واپس یون مگر آج دیتم اسلامی جماعت مہمان سوت آج دیتم امیر کاروان مہمان سوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین زوجہ دوئی شتم ونس تھامس قدر ونیک تا موسوس یون اسلام کی دائر مز تربیت حاصل کرت کنی زون واپس مگر آج آو یت جماز کن شخصا کرت سجسنیت اصابت الجود بچ چٹس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانی خوناونو کرو انتظام میانی چاوناونو کرو انتظام امیر کرن پنس گرس کن گونیت رجوع تل سپرچو امت چماج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناس نبس پس شامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس سما کیچا بدم ہائی مس پسیس یشم پاکی بدم ہائی مس یارس یشم پاکی اور آئی اطلاع کہن موجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت اس کن کر رجوع پنن یارن کن کر رجوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر شن گرکین من یزیفہ اللیلت یرحمہ اللہ کس دی مینس مہمان ساز مہمان وزیراتس رحم کرس پروردگار رحم کرس پروردگار رحم کرس پروردگار کیسے جماعتس میں روار کرخنا یکتی رحم کرم کرخنا سانس عیانس رحم کرم یت مظلوم کو مسرحم کرم یمن دوئی زر چھیلنے یوان یم چشمن ہن شہجار پنس گرس آسن یم چونگ پنس گرس آسن یہ چونگ بظاہر چھت کرنے یوان اے مظلومن پٹھ رحم کرن والے پروردگار کرخنا کشیر اس مظلوم کو مست رحم کرم آمین یا رب العالمین تلن سوچ ووت گارہ جماعت کت پوچھ پچمس مشن کت پوچھ کرک دن پنہ خاندار لا تدخره شیئا زوجہ پسچم سوچ اتنا کان چیز ذخیر تھائق اتنا کان چیز سٹور تھائق یہ کیسا چھوٹی وات نوزان در خدمت مہمان یس کی نعمت چھے اویلیبل سوات نوزی مہمان سندس خدمت سندر ونرود سوال گرک خاندارین چھس ونن بکیانے یہ چھوٹی کھنج جوڑا مگر عیال چھ سوری فاقی میانی سرتاج دمنس اے زوجہ بوز آج ساو تو کن پوچھ بچ پھاکی یمن کر تو کن طریق نندر پاؤنچ کوشش آج واتناؤن صورتی مہمان سندس خدمت سندن خاندارین دے کیا بس مرد کیا ہے کرت خاندار نے بگیا مرد کیا ہے کرت کاک پورچ مین کوڑی میانی ہمشیرہ مین بینت سید ساد پنیس خاوندس مگر سسنار ہوئیس نبس منچیت سے خودمت چوچک ششتر کوئنٹل دن خطر تیار چوچک تحصیل سادن خطر تیار چوچک جماعتس چوچک ضلع سادن خطر تیار خوشاز گسن اگر سگریٹ ڈب بجائے چون خاندار آسو تو ہس پنیس جماعتس پنیس مشنس تے اسلامی پیغام استرو روپی جمع کران اتنا دپک میرس خاندار چھ عزت یل سو سگریٹ ڈٹ اسس مس تک پہ خوش گسن اگر جماعت خطر آس 10 روپی جمع کرن بگوار مس کاکو پورچ مسجد خطر آس دہائی 30 روپی کرن بگوار من جمع یتن بوت آس کھیون مش خاندارین کس گئی امون پنس خاندار سن
دبنس بساوخ شڑ پھاقی تو سوین پھاقی مگر ونی معاملہ یل ژچ کھن جوڑا واتنائک یہ ون مہمان ول گس میت غذاس من شامل مے سۭتۍ کھیِو باسہِ تہِ میزبان مگر نہ گژھِ شکم سیر نہ گژھ بہٕ شکم سیر زوجہ ون اپناو بیاکھ کردار کن طریقہ کرزن ژوٚنگ ژھٮ۪ت ییٚلہِ ژٕ خدمتس اندر واتکھ کانٛہہ تیُتھ چیز انزِ بعمل تِژھ عمل انزِ بعمل ژوٚنگ گژھِ ژھٮ۪تہٕ گژھُن ییٖتِس کالس دوبارٕ ژوٚنگ زالو بہٕ کرے آسس مصنوعی آواز پیش چوِنگ پیش زن چھُس بہٕ غذا تنوُل کرن یوٚتام دوبارٕ ژوٚنگٕے زالنہٕ مہمان دپہِ ولہٕ گژھ غذاس اندر شٲمِل بہٕ دپس یوٚتام ژوٚنگ آو زالنہٕ بہٕ گوٚوس شکم سیر خاندارنہِ کوٚر یی اللہ اکبر خاندارین تہِ کیٛاہ گٔے أمۍ کوٚر یی برابر ژوٚنگ زولُکھ امہِ پتہٕ مہمان گوٚو شکم سیر یِم شۄنگۍ صبحن ووت مہمان تہِ میزبان تہِ صبحن ؤژھ گرٕچ خاندارین تہِ میزبان تہٕ مہمان درٛاو نٮ۪ماز پرنہِ پتہٕ کنہِ امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر پتہٕ اوس معموٗل پرژھان ٲسہِ کٲنٛسہِ مےٚ خواب وٕچھمُت بہٕ ونکھ تعبیر امہِ دۄہ نہٕ خواب ونان امہِ دۄہ تبسم فرماون رسول اللہ امہِ دۄہ لبہٕ مبارکن پٮ۪ٹھ تبسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ضحک اللہ علی فلان و فلانہ أچھ روز اوس سڑا خوش پھلٲنۍ مردس تہٕ زنہِ پٮ۪ٹھ رۄبِ کائنات أچھ روز کر تعریف ییٚمہِ جماعتٕکۍ رۄبِ کائناتن تِمن تِم چھِ مےٚ دِتمٕتۍ وَیوٗسِروٗنَ عَلَىٰ أَنفُسِہِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یِم پننہِ پانہٕ خود بیٚیَن چھِ ترجیح دِوان پن تہِ آسان حاجت مند ضروٗرت مند پان تہِ آسان محتاج مگر پان پاون پان ساون ژۄچہِ بغٲر کھٮ۪ن چٮ۪ن بغٲر عیالس ساون ژۄچہِ بغٲر کھٮ۪ن چٮ۪ن بغٲر مگر چٲنِس مہمانس کھیاون تہٕ چاون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مٲنزٮ۪س جماعتس سۭتۍ رُکُکھ نتہٕ مٲنزِ أمیٖر دپی 10 ساس چھُم ضروٗرت 5 ساس چھُم ضروٗرت 3 ساس چھُم ضروٗرت ممکن چھُ ژےٚ ہیٚکہِ نہٕ 3 ساس ٲسِتھ ژٕ دِس نہ حظ 2 ساسن ہُنٛد چھُم طاقت 1,000 کُے چھُم طاقت چھُنہٕ ہنٛگہٕ منٛگہٕ مِشن پکان یہ وفادار تو وفا شعر ہن جماعت ٲسمٕژ پتہٕ کنہِ جناب نبی برح صلی اللہ علیہ وسلم مگر یتھ تہِ ما چھِ کم ٲسمٕتۍ یتھ مولوی صٲبن دوٚپُن حق ہٮ۪وان مالن تہٕ پانن مٔلۍ بدل جنت دِوان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بے شک اللہ تعالیٰ مٔلۍ ہٮ۪وان مومنن ہُنٛد پان تہٕ مومنن ہُنٛد مال پتہٕ کیٛاہ چھُکھ دِوان واپس جنت أتھۍ ووٚن کٲشِر پٲٹھۍ دوٚپُن حق ہٮ۪وان مالن تہٕ پانن مٔلۍ بدل جنت دِوان مگر غریٖب مالہِ سٕنٛدِ غریٖب نیچی مال عبدالغنی چھُے گژھ پنُن زوٗ کُنہِ زیر مال عبدالغنی چھُے گژھ پنُن زوٗ کُنہِ زیر ابا مےٚ گژھِ کریٖمٕے نامہِ حق ابا بہٕ تہِ پرٕ کریٖمٕے نامہِ حق انور صٲبس ونان رحمت اللہ مےٚ دِ کریٖمٕے نامہِ حق أتھۍ ووٚنُن دوٚپُن کم ستم تل اس بزرگوں علم دین حاصل کرو خان مجھ خبر چھے شش ہے پنن شرنزا ونزہ مولوی صاحب میں چھُنہٕ طاقتٕے کریٖمٕے نامہِ نہ مےٚ گژھِ کریٖمٕے نامہِ مےٚ چھُنہٕ طاقت نہ مےٚ گژھِ کریٖمٕے دوٚپنَس اچھا وَلہٕ بِچھاو سفید ژادر اَن ژٕنہِ سۭتۍ لیوٚکھُن کریٖمٕے نامہِ حقس بدل علیٖما سفید ژادر ٲسۍ نا وَلان بُزرگ وَلان ٲسۍ حظ
دپنس میں چھ کریم نامہ کنک طاقت مگر ژادر بچھاو ژن ست لوگ لکھن مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ تتھ ون پہ ہاں مسلمانو مسلمان یس دپان سوئی بن زے کیا مسلمان نو چھکرموت نظر تل تی انزے الامیر امیر سن امیر اسکر زیتات امیر سن بوزی کو تا وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَإِن أَخَذَ مَا